I čao ljudi, od Čelične komšije. I danas radimo, kao što vidite, biramo pobjednika giveawaya. Za to koristim YouTube Random Comment Picker. Ništa, sad ću kopirati link pa možemo početi. Ok. Idemo. Kako ta aplikacija radi, ništa, samo uzmemo sve komentare s tog videa i ništa, kao što vidite možete filterati duplicate users, znači ko je komentirao dva put nema šanse veće. I ništa, idemo započeti. Ovo tu je pobjednik onog ringa za mobitel i to je Leon Serdar, dobro. Javi mi se, znači ja ću ti poslati komentar, ti mi napiši svoj mail i ti mi se javi. Start ref, da vidimo ko je za powerbank i to je Zvekilov. Isto, javi mi se koji ti je mail da ti pošaljem. I pozdrav ljudi, ovo tu je samo da snimimo šta je ko dobio. Znači ring to je dobio Leon Serdar. Njemu ću se javiti znači, na mail. Pobjednici imate vremena 24 sata da odgovorite na mail, inače ću birat novog i njemu ću se javiti, tako da vi i ostali isto provjerite poslije za dan, dva mail, tako da ne bi ispao da je neko izgubio i da sam vas poslije izabrao i da se vi opet niste javili, tako da provjeravajte. A powerbank to je dobila znači Zvekilov, nju ću se isto javiti. Ništa. Više sreće u sljedećem giveawayu, sljedećem giveaway ide na 500 subscribera. I to je to. Vidimo se.